I pozdrav svima ljudima, ime Vernes i ovom klipu ćemo da igramo Critical Ops, pardon. Ovo je ljudi nešto slično kao, pa pucačke su igre, to da, ali stvarno je igrica dobra. Imate gun game gdje kad ubijete nekoga dobijete gun promotion. Imate defuse, imate deathmatch. Mi ćemo danas igrati sve tri, a prvo ćemo igrati gun game, jednu. Ajde. Sada te molim te smanj malo. Ne čujem vas te misli. I da ljudi, svaki meč će se odvijeti na ovoj mapi. Svaki će se meč odvijeti na ovoj mapi i... counter terorist. I evo nas mi krenuli. Ovdje je levela. Bježi. Da, nema ništa od bježanja. Prepade me. To je na zadnjem levelu. Da ga rokni konju! Ovo je na zadnjem levelu, znači ako jednom... Okej, ovdje je Rusvaj, već vidim. Da, kao što sam rekao, Rusvaj. I lik me je 24. A daj! Drugi smo ljudi. Dobro, nema veze. Nema veze. Idemo sad igrati. Bježi! Nikolice. Idemo sad igrati, yes. Idemo sad igrati deathmatch. Jel ti to za Instagram? Gdje bar objavi Insta story, nećete nikoga je tako ružno. Svrbi me nos. Deathmatch igramo. Igramo na plaži. Da, ne znam kako mapa zove plaža, ali... Zašto nema nigdje mora, ovo je centar grada. Ne! Tim se letao. Hajde, evo! Da, ljudi, ja mislim da ćemo mi sad morati spektatovati dok ova runda ne završi. Evo ovoga lika. Da, evo i ovoga lika. Oba! Povuše se. Ajde. To je što se me traži. Da, ovdje je policija, kao što sam mislio. Evo su svojili se teroristi. Samo ja? Sara Haburić, da. A kako ne mogu se tako sliku? Zato što šalješ sliku sam sebi. Dobro. Ljudi, ja ću izrezati ovaj dio klipa, pa kad krene nazad, kad krene runda, javim se. Javnost, ljudi, krenuli smo konačno, pola sata sam mučim. Ubili nas, nismo ni progledali. Pucaj.
Da ljudi sad tražimo ono mjesto što su bili. Ti ga konj! Uzet ću neki tomat. Assault rifles. Uzet ćemo ovo, a ovdje ovaj. Sad idemo da igramo ruski rulet. Opa! Mali headshot, čo? Opa, terorist. Lik da se rokno, sino nismo ni gledali. To je nice. Nije nice, opa. Zašto sam mislio? Budališ se. Oba. Ne! Kako nas se lik roknuo, brate, stručno. Zašto se pritisao pušku? I dug me za pucanje. I puška je počela pucati, mislio sam da neko puca u nas. Ajde. Ajde. Ovdje lik, ja mrtvo. Andy Diamond Gold. What the hell? Idemo mon. Opa, koliko su ljudi? Idem. Ne. Glupa obavijest. Posljedno na Instagram. Znam da popušti me malo. Koliko sam se prepao. Gdje brže puni konju. Vić. Gdje? Ovo je moj nik. Oš! Šestdeset 4 health mi je lik sino s jednim metkom. Ili dva. Obo. Ode puni, ja se mogu roditi na puništu. Znaš što sam napisala Jana Dačević? Pa kako se ona zove? Jana, ne Jamna. Kupam drugu. 4, 5, 6.
Ljudi, idemo sad u Diffuse, mada mi je to nekako... Baš mi je to glupost, taj Diffuse. Verujem se. Halo! Ja sam family friendly. To je stvarno glupost. Daj. Diffuse, zato što moramo kupovati. Ljudi, Diffuse ćemo morati igrati u drugom videu i valjda znate šta to znači, ali evo. Moramo odjaviti video. Ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!